Kublai pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw pi ka wi ni ki breaking news wada tangkhan biang ka Pakistan ya ka ceasefire ka wada ya kular ko nin ka sngi wa ka India kam wa tangkhan hi ko ya ka ceasefire haki LOC ini wadep te chwa wo usdangi hamda mu ye subscribe your new channel we kanyon how to bell wa em tu khanang wa yok ten cho phiu yo ki video wa thame te ton sdangi Hadin wada penbena u Foreign Secretary ke India u Vikram Misri nin kasngi dai wa ong wa ka DGMO Director General of Military Operation ka Pakistan da phone ko ya ka DGMO Director General of Military Operation ka India wo sange no ya ka thma wei wo sdang no da ka ceasefire chi sendon wei ka Pakistan da chim ko ya ka ni ka rai hadin wada do jingkermen ko wo job ya ka ni ka thma nei bha wada cha siet ko ha ka India wei kam jo le hadin wa ong u president ka US ya ka wo yarap ya kalam ya ka IMF halor ka loan ko wa $4.0 billion wei mtharai u to du na ki te ki daw nei bha ka Pakistan to ko wa bujai to bha kam te yi uman kat wada jor wasiat ke India ya kanin da yudor ko wam em thau u job ya ke India hey por waman active ke India kam te da phone wei pan ya suko du yo pendam chwa ya ke India usiat na mo man active boy mut ko men da pan ya suk I daw chania ke India I wei daw ya res daw ya thia no ki wei yo attack one iki men da thia ki hadin chikanta khanang wa yo job iki yi uman kam te le han pa ya ke India yang ko thik mar ya siat ki kale siat wat ko hey wan nin kasngi marias dang ya ka ceasefire da cha tro le umantri hedo ka ri Pakistan ha ex hadin wa kam u wa ka Pakistan wa job ya ka thma hey wa wi na ki wa komenda ong u da kam klem sarom umantri ka Pakistan wa job ya ka India de em le wa tho yi job mi kamon jai ka te ka jing job yo mi de em won wa ong daw ya mi la das dang I wo pan ya ki proof wo sakhi hey yeto wakarai wo penman ya ka ceasefire warok pen arliang da bon bha ki wasa hakapod das nyaw yo mensen ki pli nei bha wada cha siat tampedung hakapod da bon sngi tang wadu hadin chikanta wadep ka Pakistan wo kular ya ka India usange ya ka thama wais dang ya ka ceasefire das dang biang usnya wa mi pedung ha Srinagar we das dang biang uchedin cha suin na ki drone wei da penbana no wada tangkhan biang ka Pakistan ya ka ti ka ceasefire wad hadin wada dep wo ya hun wei wo ya ki warok panar liang tangwa ka Pakistan wanda kenno ko dei wa thok wei dei wa kam wa ka India chwa wa tangkhan ya ka ti ka ceasefire ha wada ka chwa wa tangkhan le hey yeto wa ini I tangkhan biang ka Pakistan ya ka ceasefire nei liang u Vikram Misri da pentip ule wa kichipai ke India le de ijubab ki ya ka Pakistan de wa tor kom hi ka Pakistan das dang siat tampedung biang ko ha LOC hakitan Jammu and Kashmir we hadin wadas nyaw ye pedung ha Srinagar u Mantri rangba ka Jammu and Kashmir da posu ha ex day wa ong what the hell just happened with the ceasefire we mto du cha LOC ka Pakistan das dang biang ko le open poi drones ha Jammu and Kashmir Gujarat wa Rajasthan hey yeto wa iwa tangkhan ka Pakistan ya ka ceasefire uwi niki MP da ong u tangkhan ya ka ceasefire tem em hi se chaka yi le nei bha ini da tangkhan da kari le no we mto du da ka kanhun Lashkar I Taiba LET ne Jaish I Muhammad JEM tangwa da tangkhan da kari le no waro kawi dei wa ong le wa uchania ya ka Pakistan man ikam wa kanro ya ubom grenade u wada jan pedung hakti yong I ka Pakistan da siat pedung jor ko ha Jammu and Kashmir we da bon bha ki bru ki we sa med ha bunkers nin imet dei wa ong wa uthia tem lai khmat tang wa usa ba ki ha border hadu kasngi wa khado yong ki dei wa ong le wa ki em lang we chania ki ye ki chipai ke India te kam wo pen kan mo wa nadu osdang katma hadu nin kasngi ka India da pentip ko wada em duna ya arpha wingut ki bru ki wada yap kat wa ka Pakistan wanda pentip ko wa duna ya le pound rungut ki bru ki wada yap hadu nin kasngi da du ki ni don hi ye subscribe like we share ye ki video khublai chipon